Horas, selamat pagi, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima jalohita rigapan siganu pari bata bani panurang sugot ngerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan na bata bapa nami na marhabang sinuguri atas na itanda hanami marhiti anakmu to Yesus Kristus si paluah kanami. Terima kasih mabamu Tuhan bani pasu-pasumu na jalohan nami bani sogot nyarion. Malas tumang uhur nami. Ipuhoy hamhanami ibagas perhorasan na humbamu. Jana siol ijalohan nami guguhun na humbamu marhite hatamu. Asi Tuhan pasu-pasu hamma hatamuin. Gabi haguguhun banami. Terlebih gabi oncolan banami. Ibagas naman lahoy perguluhan nami sa ganjang nyarion. Ibagas goren akmuton Yesus Kristus nami jalan merapakon tonggonannya. Amin. Oras hubat taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan si ganupari bata bani panorang sugut nyarion. Senin tanggal 10 November 2021. Aima tersurat bani buku Yohanes bindu tolu ayat 20 nama katahon. Ay ganup nama korjahon nama sambor. Sugamdu uhurni bani naliharin. Anjaseng ijupahkon naliharin. Ase ulang talar horjani ay. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hataon ay mahata na pinadas ni Tuhan Yesus sanggah roh si Nicodemus sa halak parise ay majupah kon Tuhan Yesus. Pardiate hita purin ipadupak kita ma hubani Nicodemus selaku halak parise. Kira-kira ahamana sambor nani horjahon ni manghutkon kriteria pakon ukuran hajahudion sonai age titah ni naibata. Totu lang perlu iraguhon hitabe anggo halak parise pasal pembutuh ni ibagas hata ni naibata sonai age titah hajahudion. Janah lang perlu ragu behita pasal perguluhan ni. Tapi Bapak inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijon mahapeni ibere Tuhan Yesus sada panotap na lubi bagal bahasa anggo mangihutkon titah Rossi mangihutkon pambotoh ni hajol maun sada pilang adong jol manabui paluah kon dirini humbani pakkorhon ni dosa. Artini ay porini PHP ni Nicodemus halak parise na mamboto haganup tita janah na mananda takas hata ni nebata bani pada nabasaya sona ege buku-buku ni nabi-nabi tapi haganup habotohon haganup panandayon ni haganup habujuron ni ibagas na mandalankon ganup titah langboy ay paluakon dirini humbani uhuman halani dosani. Ay maase kehadiran ni Nicodemus manjupahkon Tuhan Yesus ay ma sadalangkah nasitong sadalangkah natopat halani aha izin roh Nicodemus ubani Tuhan Yesus na mararti doai Nicodemus memberi dirini Rossi paunduk dirini ase manjalo Yesus janah porsaya bani Yesus bahasa Tuhan Yesus dotongon naboy paluakon ia humbani hagalekon ni humbani hahurangan ni humbani pardosaon ni ase gabe parupe ia bani haguluhan na pinasirsir ni naibata. Ay maasi
ganup na makorjahon na masambor. Maksud ni Tuhan Yesus ijon na masambor ay masikap nalangra manjalo Tuhan Yesus gabe si paluah bani. Nalangra manjalo Tuhan Yesus nagabe si paluah humbani haganup pardosaon ni jana. Nalangra manjalo Tuhan Yesus gabe si pambubay ibagas guluh ni. Ay maase na masambor sedo soal pahara moral tumang ijon. Halania anggo soal moral lang porlube iraguhon Nikodemus halani ia sahalak parise. Halaniay maningon pakkedo hita ibagas parguluhan taon. Bahasa langkape ni habujuronta. Langkape ni halani na mader na boy ni urjahonta. Langkape ni halani pambotoh ta pasal hata ni nebata. Ase gabe maluah kita humbani uhuman dosa ta. Tapi pita halani idop ni hurni Tuhan Yesus dohapeni. Nadop makop-kop kita gabe maluah kita. Ay maase na perlu ihorjahon hita ibagas parguluhan ta sigano pari. Ase maluah kita humbani uhuman halani dosata maningon roh dohita hubani naliharin. Ase naliharin ma ay ma Tuhan Yesus na manorangi uhur apa pikiranta. Ase barang ahape nasihol ihorjahon hita haganupan ipahombar hita hubani harosuh ni Tuhan Yesus. Lang BHP ni hita mangguluh mangihutkon pikiranta. Lang BHP ni hita mangguluh mangihutkon pambotohta. Lang BHP ni hita mangguluh mangihutkon habujuronta. Tapi mangguluh mahita mangihutkon rosuh ni Tuhan Yesus. Ay maase barang aha penidopak kon hita na masa ibagas parguluhan taon. Tetap kita martenger nihur jana mambahen Tuhan Yesus gabe si pambubay ibagas parguluhan taon. Jana seng ongga hita sangsi, seng ongga hita ragu porsaya bani Tuhan Yesus barang ahape na masa ibagas parguluhan taon. Ay maase ulang iajam kon hita habujuronta. Ulang iajam kon hita ahape na boy ibahen hita. Tapi ajam kon hita ma holong ni Tuhan Yesus kubata. Ajam kon hita ma idop ni hur ni Tuhan Yesus na doma ipatalar marhitihon ni pakkop-kopon ni bani hayu parsilangin. Jana marhitihon ni ay ma ipataridah kon hita gabe ijaga hita ma guluhta totap mangguluh ibagas sa pasingon. Jana mangguluh totap ibagas hata ni naibata. Ase nitama ibagas sadarion ajari hamma hanami Tuhan bani parguluhan namyon. Ase lambin itanda jana ihatari makasih kon hanami idop niuhur apa pakkop-kopon muin. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu Bapa. Sonin matongon bagal ni pakkaholingimu. Age idop ni hurmu narup ipatalarham marhitehon ni pakkop-koponmu huban nami. Halane Bapa barang ahape namasa. Barang ahape ni dopak kon hanami ibagas guluh namyon. Parlubi matongon marlitun tarolos hanami roh hubamu. Asihamma na paliharhon guluh nami. Jana hamma tongon Tuhan patorsahon parguluhan nami. Ase guluh namion lambing ipahombar hanami hubani harosuh ni hurmu. Ase talar matongon Bapa bahasa ahape nasihol iparayak jana ihorjaon hanami ibagas guluh nami. Haganupanin Tuhan ihorjaon hanami pitah maronjolan bani idop nihur apa bagal ni pakkaholongimu huban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami calama nami rapakon tonggo nami.
Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata bapa. Apa parsoran ni tondui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mau bata ganupan Bapak inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat. Horas bata ganupan.